no kurondera obutare bwine miringo bwino bw'iriana bageta output markets and area input markets. So umurimo gwitu mukuru yo kureba ngo farmers bine obwo butare obukoraje. Okay, kimwa hari ebyo nebi bya ngo ebyo turukora tibine katare ninga shitu in fake seeds and OTC and acaricides. Webale mnonga oriyo no tureba Sky TV irakali abantu ejin program Omuhingi no Omuriisa banyeta Edmond principal Fama kuba twegeta mu studios nyine Dr. Dick Kamuganga kandi ogu ni president wa Uganda National Farmers Federation. Oriyo tuganira na mnonga aha mpinda hinduka y'obwire abalisa okutwakubasa kugira bamu tugende straight ansongejo twazo mu mpinda hinduka y'obwire ngoko nakigambire ngo Omuriisa na expectinga omushana kujwera ombwire buti katugire ngo hate cyanda ntubantu mamu kitandukano kwa mushana kwa munana aho kwa mwenda tugaruka tuzo munjura no kwikumi ati cha proringa cyataho mu kwa mwenda Omuriisa asheme kuba na yetebekana sata yabane kunyeta kugamba ha program injagamba ha well amate na nenyama abarukurisize amate n'abarukurisize nyama ekigenderwa cyo Omuriisa urukwenda Omuriisa wena arukurebera farm yenka business na ndamate mingi. That is number 1. Sharura ishimi kubetari hands. Omuriisa wena arukwenda arukurisa nandente ze kugira inyama speed akazuguza speed kandi akihama magoba. Mbwenu nikibasika kukorwa kitecho. Otakashikiraha ku habyo kuriya ino banza waronda traditional no kubicira breed nunji. Echa kabiri no kurisa no giri sota wabunde breed deno breed nunji okuriyaje deno kamanaginga disease ebintu ebyo bishatu wano bikoraje ha farm yawe dene output na eberi nyingi ninga shebyo kusharura nibabigira bita nibari mingi koro twento gamba barakama no kama mate mingi ente oronzere breed nunji hariho za Frisians hariho za Ganze hariho za Jaze hariho imiringo yone na brown Swiss byone breed zone. So wahiza kuselecting ejo breed ekirukurata hono kugirisaje wagirisaje ekirukurata hono kureberengo hane nezinde ndwara hati mbwenu ekiwambuza kikwatirine na kuriyaje okwente kuriyaje kwente hati obwire ninge mpinduka y'obwire kubaho tutwachi predicting tukagira ngo egin season yanjura egin season ya yomushana omushana no surprising na nenjure gira guta surprising hina hiturebere ngo bwire no bika enjura hijihunga ningo omushana gubo cyane kitwabire tutakagizire tutakarebe nawe icyo Omuriisa no yitebeka nisota obwiro bwenjura obunyasi n'bwingi icyo necyo kubanza icya kabiri obunyasi bwitu traditionally obumwe turukureta turukhaziante zikareta amate mingi gutukwangire tugira tuta so hariho nk'abantu abarukora n'aba SNV now SNV ni kigombe cha heru cyukora mu ntunguka kine tide 1 na tide 2 projects ekibenchi kora ha kureba pasture development so ninja kugeta ya heru mostly dairy farmers yes niba bayamba aha pasture eziri pastures no bunyatsi over improved so baba hembe boye bunyatsi ebyo okubukureberwa babegeso okubukureberwa nitwe ntikikorana partners nabo togeso okubukureberwa kandi bagaruka babaha capacity yo kubyara babyara babireberera then babisharura bakibisharura no basa kugire insharure mirundeje ebiri emwen he indigenous silage we no mbwenu omuntu aine farm ye mpango
ni kugira ngo nupango actually wahurira ibiganiro bya Museveni byarukabura ukabura kwa president w'ihanga n'umuntu uri kwinjira no kurisiza entasi magoba exactly so ariyo nahabura ngo eka emwe ebeyente uri oteho imyasi byente 8 amakoro 8 yes imyasi byengera ki byente 8 nana amanyisa unoja kuba nokora he nokora naki na silage he na silage byona ni byenda obwiro bwenjura kugira ngo beskare obwiro bwenjura wabyare imyasi byamera wabisharura hariho emiringo y'ebinyaasi ebitari kubasa kuza mu gishaha hariho ebishemerire kukorwa silage nk'ebicoori ebicoori nobihinga kubikabwire bushikire aba extension workers experts babakwire amagezi aho rabitemere ukabifurashinga ukabitoma China ebyo byo kabikira ki ukabikira ento mbwiro bw'obunyasi bw'ebitaro season then ebyahe nabyo no byanika kubanza kubiha moisture to a certain level nabo experts bakwadvisinga then of pressing of packaging of girota of preserving for the cows so omugisha gwechi bikugira ngo obwire obwoine enjura yetebekanise kandi hatutwine makerere na Greek obuhabuzi bubaruka buri inteneri ya kilograms zingahe so no basa kubara manyoto nyine nte zanje 10 then hati silage pit yanje sebekwane iga echi nacho kiri environmentally sustainable ahabo kuba tokwija ku overgrazing omwanya gwawe ente zeitu productivity ya zeria hansi ahabwa low quality pasture kandi na grazing practices start supporting gachi start supporting amate mingi ninga productivity nyingi so echi kuhebnyats kubika ebnyats na silage na hay supporting zero grazing intensive grazing yorkwe basa kweta mu intensive grazing ningente zuri mbushu konka na neze za here za free range nazo no ha supplementary hariho abana abonye gise abariyaha beta Farm Pastures Uganda Limited bakozere na group bariyo no bakora bija kubanu bagumbine pasture hubs around the country muri mbarara tujja kuba tubitira harmayiro otakashire kashaka wahingura yes warjira university tuza kutaho wahingura ho kacha university tuza kutaho pasture hub yo nija kuba neyoreka farmers kuba kora pastures okuba preservinga kandi okuba kuzigabura rent I think okuhinga ebinyansi na no kubibika tuketebekanize cyanda yes I think it is the only way to go now abukuba zero ejeji gundi neha free range ndaniho free range actually ne kusigaza abamataka yeja kusigaza abamataka konka ninungi yente zito zankore na nyenda kutera ente zankore muranga nkoreka konka enjungwe zitu ezezitu za Frisian zezitu ay adapting zone zenda message abo kubente yamati ezenjungu tishimiri kuba negenda more than 1 kilometer okay abo kuba ko ekozesa energy dissipating amatoshanga yakamamachi so naba icho recommendation yo yangu ezo zikorwe bishu then zihibwe ebinyasi preservingire ebistoringire amataka ganda garekerwe no basakwiye honka 50 acres ababa amataka mahango ninga 10 ababa amataka mache medium sized of preserving for pasture then ezra sigaro zirekere enteze nyankore zibene zagira sita nazo zino mugashogwazo zino ebikudeveloping so wabuze kibuza ekeki mukutandika nabanza kushobora ekinki
nkija ku integrating wano controlling ebinyasi okakora every productive every high quality muri nyankore ebyahamutindo gwahiguru kandi okubyara mwanya kimanyisa ngo omwanya muke nugureta ebinyasi bingi kandi byo mugasho mwingi obyoruza kuhereza ente zikakwamate mingi so ekintu kibanyi kimanyisa ngo twa reducing bad practices za overgrazing nebindi ekyo kyonka kiretera omwabwensi bwagira buta bwagaruka kugaruka tuturukuza kureba changing patterns ejo niyo smart climate farming so iyo kugira ngo hatu buri murisa especially event zamati tusheme kwantu turebera umurici abo kwente yamate tukwendo itambwe smart climate farming uriyo do tureba Sky TV ragari abantu niza kushaba abo mu control room bakwamba tuyigurira amasimu gitu later mu dakika zitari zahari namba yito ya note mushanju note mwenda kinana na mwenda nkaga nemwe ashatu nemwe tusindikira obutuma kurabira WhatsApp waba noyenda kugira icyo wabuza program eji ntuza kuba ntubushoma directly abo kuba already WhatsApp number yitu eyigwire kandi mwa bari kwenda kutera esimu directly amasimu gitu era nago gigwire niye namba niyemwe note mushanju note mwenda kinana na mwenda nkaga nemwe ashatu nemwe nyendo tere direct tuba twakira aha omustudio zitu za Sky ntongera kugamba niwe ashonga zitali zimwe na zimwe nindeba rogo asindika message doctor mwasiba muta ogu ni Benoni Fred tuina masiko kurunogirangu abahingi nibamanya okutebereza enjura barukozesa enyamburo y'ukwezi igitiye kugimanyo konka ningira baba mwimba gyetegereza okuturukureba ahiguru inama yo kureba ahiguru kwaba kurukusya kuri ebicweka na hamwe kwaba kwijwire eki kiyambere omuhingi ekikaya kiyambere omuhingi lyari aho yakubyeire embebo ninga okureka amezi mwebale obuhereza burungi nyankoro rwabarukari narurabaho messages ziriyo nizija mpora mongere kusindika ubutumwa bwanyu allo Sky TV esebo wasibota ndije nakwakira amazina na water amazina Serwanga Siraji datera Kampala mu district water wakiso hello esebo tugambire kiwarenda kubuza wanji simu ya Williams Munonga ekina nekino kwetegerezamu kanta kuru ego Omuriisa yatuboro Omurichi yabona niyenda kugira ngo mfune services nkezo ezija tugambira ndi Kampala ninkora services ezo wanda kuzitunga mu Kampala we bari Munonga we yaterera wakiso aba hariyo ndijo turi aha noti mushanju noti mwenda kinana na mwenda nkaga nemwe ashatu nemwe nobasa kutera obase kugira cyo wabuza tukishya tutakimukireho ningo tusindikira butumwa bwawe a WhatsApp tuza kubugarukamo tucyarinzira amasimu agani doctor obwire nobundi abantu batwine buki twine yo neshonge mpango ya agro industrialization nobasa kugihenda hendero umuntu abase kugyetegerezo mu rumito rwo rufutufutu rutwaturumu rero cyo tugende ntongera kugigamba program ya agro industrialization actually nyenda tugira rating na climate change program ya agro industrialization nergo mu plan yentunguka yihanga ya kashatu yibar kweta mu National Development Plan 3 in the National Development Plan 3 niho ihanga ryine bigenderwa byaryo and buri programs 18 program yo kubanza neyo kutungura agriculture kandi kutungura agriculture muri ejo no kongera amtindo gwebituru
urugwetu kwinga no kurisa imisharuro yitu tukagihindura mu form tinkumaso kubona kubasa kucheta okabiha ebihingirwe then bikazo mu industrial form okabiyongeraho mutindo kubiteka a level eri ya industry so mbeni katugamba abamate numanya hatamu umurimbariro mu abarukora kizi numanya umurimbariro mu harimo abarukora yogurt zizulire numanya umurimbariro mu harimo abarupakinga amategabo in pasteurized form so ejo form ejo niyo omukuru w'ihanga ekitekateko cye kiringu tushemerere kuba twine omuri ejo NDP3 echo muhendo munonga ekirumu n'ekya parish development model okuhikiriza obuhereza bw'ihanga aha hihi n'abantu then okakora nabo okwetungura ekiri kumusasa munonga kuchikira kumusasa munonga ni ninkorenda yonka kabiho atwira nabagambira ki burugari shida choka kurugaha korenda okakorenda nenshaho okigusenda nenshaho kandi cherize kumanywa mutori kubasa kwigusenda nenshaho wabo tongire mutindo gwe byor kugirota waza kongera mutindo byo kuhinga no byo kurisa nkibanki manyisangu no ija kwenda industries so mbenu nicyar kweta buri parish kugira mu amakorero amakorero garko adding a value addition of products kugira sita when washanga mu parish harimo ecyoma kiri gukora yogati washanga mu parish hariho abantu abundi kumanya barisa batahi banje umurubare for instance ubare yitu yakashari hariyo abarisa batahi banje mu basaku bano bandeba hati abarukora cheese one kashari omyaka 5 misho cheese ntuza kuba turi hamwe nakubari industry yes ntuza kuba turi hamwe arakuba tuinemo abarisa abundi kumanya bariyo bagira bata nanyinja kugeza aho kureba ngo okungira umutindo ko na industrialization age of course norani bizane nkwata nsabiza naki most of the farmers have failed to come together to work together because no leba tintu cyo kuchero kachero ryo muntu omwitiniza out of investment eche kintu cyenkwata nsacho no kigambo uki enyonko mwebembezo w'ekibine kisheme kwanchi kwata enchigeita abantu abarisa n'abahingi kwe hariho ikintu kigumire nambe no jakura yabamwe bajyangu kataka kurraga so ni nyimuko mukasheshe ngarkanta humka zarengere shaha the most difficult job atinja kutaha mshahino unarga Kampala na nyuma bazyumbire nde nakaseke izobari most difficult job no kurundana abantu mukicirize icyo koreki cyum nyo myaka y'inasi cyo mbwebembezi ukindebire hatu nobo ogisira abantu bamate tuzakurrohora ngunanka yagaguzoku oriya yagaguzoku oriya yakwesharaho bamuretere sente bucyakiriki so ekibuzo cyawe kiri namazima okugita abantu kuza gukora ikintu kimwe norutaro abantu tubar kubas ko kamwe ntuzagumza muntu tugira tuta no kurwana nabo no kugeza tubaze turebe ko mba bari yasumu noti mushanzo noti mwenda kinana mwenda kaga ne mwashatu nemwe habari yesu muyona tujakire kandi yabitariyo tuyongereyo porampora tucyabategerize twaza agroindustrialization turiyeba hati icyango munonga no kugira ngo twaza gukora ikintu cyurarugemu akine amagezi no kwegita absolutely okwegita oku twakirebere ngo kugumire but what can we do iworyo mwebembeze omuntu ariyo natureba no muhamagezi ki akintu cyo kugira ngo arugome cyo gukora wengana wayegite n'abana no manu bagira ngo ageterire nugugaruka atigufa tuturi kubasa kucyunga aho tukakirgaho cyo kweta abantu ngo bije begite hati twaturiye hanshonga zo kurisa for instance kor kureba every parish eshemere kube inekura
at least a cooling plant abo kubantu cooling value addition inchimanyisa ngo value nogi home form ningo yongera yo bwire bwayo ninga yes ogi home form yongera bwire ningo ogi home for us with space we hamate aha farm okagakahingura eshayi 12 ngagagize gata gaba gafiri wotaga kuringire so buri parish kuza kandi toro basa kugira parish yo muntu I mean kura yo muntu so abantu twena tushimye kubantu tutashi na erutaro ebire byahwireho akaho rutaro kugira ngo abahinde barazakura parish mbyaro bitu konka kandi tukiza kurunda n'abarisa ngo tube nizo twagera zakurezo hata barisa batandika kurwana tangira amanyabita amanyaye yajo mwana we hazabyaro so abahindi bacije bataho zakuraza ati mutandika babasigo mu rugo rwanda muri n'umuriro mu rujyaniro mu ncheka kensenene okigitaho ogogwa arabe nyuma agaguzo muhindi exactly hata yita cooperative yanyu ninga yita farmer group yanyu so banyakwehena so muranga nukuza TV yawe gagambira abantu reka tugume twegate ahabukwa in the long run nicho turikuyamba kandi tukoze se hati program ya agroindustrialization umukuru w'ihanga nahereza ibyoma kuraba munadizi kuraba mu operation war creation kuraba Minister of Agriculture yes to kureba now we have a minister who was the akari kurebe kayebembire Uganda National Farmers Federation so najimanya so no mwahariyo na jeza haku promotinga echo muhingi no murisa kwegita bakabona ibyome za tractor za kurazi na pasteurization machines na machines zo gukora ki so nkoko Yesu yagambira United House will stand this United House will for yes nko yasigire yasha ateke eteri ne teri kubasa kugira teri kubasa ko kushara mtu aza kweta tan some definitely twine chaman tukora so nyoni nyetabarisa n'abahinji mutwegirane buri cyare kiturumu tukore twatana sumbi tukora neno noja kureba ku entunguka kuyaba ogo muntu wasindika mezi owaterisimu yes ya inekibuzo cyaza tukakigarukiremo services z'ibyo ntugamba hezo zona yajya ngo ubuhereza yaryo muri Kampala yes nabutungata de kambanze ibintu byaguruka ari cyo mbere product kwa kabene nda yirindi kambanze no kumuhereza contacts zanje nowe nka president wa farmers ankwatra hasum ya 0 mushanju 8 mushanju 2 0 mushanju 8 mushanju 2 mushanju 0 emwe ina yaka yes 0 mushanju 8 0 mushanju 8 mushanju 2 mushanju okay 0 emwe ina ni shtama na kasero aha plot 27 na kasero road iri na state house na kasero road office yanje ni here yo yeja yampka ni mhabra branches hubs zito kuziri kwa kaburi mkono na wachiso tuine yo branches zito ahari kubasa kubona services zito ezo omndire byaza kuhingura nko kwa mushanju kwa munano kwa hibi ntuje kwa ntukoragana na government ahabintu ebi service ebi so ntuje kwa ntubamanyisa ahituri kuza kwa ntuta exhibition buri region neja kuba ine nbazeta zadize zono agricultural research institutes ntuje kwa ntukoragana n'aba mukono zadi tuje gukora n'aba masaka
tuija kukora Ambasade yitu yaha. n'abambarra hano tuija kuba nitukora n'aba ya Fort Portal so ombere byaza kwisha actually ekiciro tindi kuza kurara muri mbarra ninjagar ko motoka ngarke Kampala buko nyencha kare tuza kuba launching a program na Minister wa Agriculture ukutora abantu kwatana sa gukora ibintu ebi bya agro industrialization and commercialization of agriculture. Wabare Munonga ine kintu kimenye nango tuganireho onkane topic impango Munonga. Yes. Ine kiba kweta keynotes in dairy farming. Yes. Tuza kuchera baho kache kutura twafuna bwiri nacyo turabwongereho tucena. Omuriisa wente eyamate keynotes nizoziya nimanyise bebintu by'amani kandi by'umugasho byashemiye kutoma nkora akamanya then akagira ati nobunabire nindeba program ya Fama ayine doctor ebi bintu bakabigambaho kandi nabitoma nkora abo kwa nimango bwire nubuza kutwata tuka airinga bushime tukacheza eje program ya dare nyoni nkunda wero tukujya mu ninkunda nkaza kushanga nashanga tata ainente zamati kandi nzo amateni go gantoire omwishomero. So nanye ni inheritinga spirit age. So it is very important for nyinchi nkwata homuno kona nanye ndakushaba ngo joro ndobwire tugihaje konka kamba zenga mbe bintu bishatu. Icyo kubanza nakigambire cyo kubanza Omuriisa wente zamate natoeka kuronda breed. That is number one breed niyo ntandukwa ya buri kimwe. Yes. Nabo bakuba bahinje mbibone very important breed. Twarebe ente zitwe zenyankore twareba abaruku omurika sharez kuchira yoze Frisians actually harmu konka Frisian kokuza kuza around here Frisian is the courage Rushenyi na Mzira na ente abinji baka omkubanza kandi bazihaza aha gwenshonga Frisian kashare ne yose terikufuka Frisian nente yo kugirata yofuki tinte ya heat ne ente heat ne giretera stress kandi ko giretera stress kama matemingi. So jaze is more appropriate for kashari. So breed kashari na nyabushozi nachi. So noreva za Frisian za cross breeding. So breed tuine za breed zezo kubanza kuselecting. Koro anonda kumodernizing. Kandi nobu amate korete yamate Frisian age Holstein. Amate ga yo tugagumire nkage nyankore. Tugagumire nkaga jaze. Obugatagumire kugira ngo korete yago fat content nebindi nibiki ahaga nkage nyankore. So turkwi ngaza kubaga dare tugakuba ago gukora amashita tugakwe nkirigirira Omuriisa naija ku choka breed ahabwe kigenderwa cyo cyakwenda kugirata kukora koro riyo amashita no jakuronda breed different na no kuza kugemura hada era kwereza amate. Yes agarukwasa ku. Yes exactly cyo kureba lactometer ne kwata different measures. So aga jaze tugakushana naga Holstein tugakushana naga itgenyankore tugakushana naga ganze tugakushana naga brown Swiss. So kibuzo cyawe cyoshemerere kuko rotaka kozire ibintu byona banzo yibuze ninyenda breed echa kabiri na kigambire nendisa ya breedage na buri breed nendisa ya absolutely. Aha kunkono bworo no reva hatuka Frisian nente mpango Frisian obweri ente mpango neriye byokuriya bingi kandi ebyokuriya bingi byokuriya kuza kureba byokuriya no convertinga ni economics zawe nko muntu mwanya nyine gugwenga nini nyendente zingahi. So nintunga amategaro kwinga naki tukimanyisa nkoro bine very inefficient in real sense. Frisian
it's good, but it's inefficient because it doesn't convert the food it eats the same way Jaze does. It's a small animal, but very efficient converter of the food. So if you are an economic producer, Jaze is better for. But it also depends on the conditions because in Muzira, Frisian will do better than Jaze. Hey. So then the third is disease control and management. Because every time you inject, every time you treat a cow, it's a cost. And that cost, it also affects antibiotics somare okwezi otakaga mwiri. When I mean, depending on how veterinarians recommend. So control of disease and disease management is those are the three key essential. One on that producing inventory. Now, hati wa inkorporeva abahingi nibagirangu ebasharwire tukugira ngo n'abahingi kiriyo mbiburi ecyo rukubibana cyo rukugira kusharura. So hati waheza ku selecting enyena ya Frisian kukweza kurendenti yaheza kwema ukagirinde kazare deno tandika kureberera enyena uko wagireberera niyer kwija kudetamininga echerergamu uko gireberera niko kitaminde uko kwicherergamu na necherzara na necherzara nchimanyisa mate na offspring zai. On average dairy cows shemik ones giving a birth around 2 years. So every well organized dairy farm ushemerere kubano za zente buri mwaka. Exactly. Yes, every year abonchi manyisa ngo in almost 300 days izor kukam buri izov omgasho gwente zamate nukama mate. So ebire bingi byurukumara noka ebyurukuheza nokama nibyo bigizire bita determining prices down. So hati hariho kurebera rente ejo hariho kurebera rente amto yayo. Kurebera rente amto yayo nayo ni disease control and feed management. Very clear, very important. So it is very detailed. I would now go to calf management as fast as the next step. What do we do in calf management? Basically, no avoiding a disease, no feeding aje, making sure waji preparing at a certain time. It will be able to be served. enywera amatongo ombwire bayo kandi nabwe erakukura kugira ngo myaka ebiri obeno omwaka kurenga ningo kwezo kurenge enyene egetemire oba waferwe sente. Okay, ryo no tureba esha zitu ndani zigenda niziruka konka in case kwa bawuli asimu yitu no tumushanje mwenda kinana na mwenda kaga ni mashatu nemwe no basa kutera tukwakira no gire ki wabuza takarjiraha ningo mukagira niwe ki watwegesa abo kuba tukujya ngo kuzantu batujya bagezi munonga tubasa kwa no bwenge ubuntu kwa kuburyo kwe basa ugira utananye n'ikintu kwenda kwabura abaturikirize na nabari no batureba Sky TV irakarya abantu. Industrialization nko twatwakigambireho ni very big investment. Konka I have a belief ngo buri muntu ukwari kubali no kwari kubayemerire nabasa ko kukore ecyari kubasa unko mu dairy farming no gira nko muntu uri kujya nyonde dairy farm at all the capacities eziba kuba bebariho no namana kuba kuba bine na level yabo no projects cheza kubire zirunungi ezentandwa but basically in that line of value addition hati ekitubuza ku bantu tukora ombwiro after next budget line because the government itunkaba kumobilizing farmers era ebintu bitarabiri mu bitu umuritu. So ekitubuza ku bantu tukora no kurundana aba farmers
tuka-identifyinga needs zabo n'ibice bari kugira bata abo kuba nakugira ngo abente abariyo bakora kizi hari abariyo bakora yogurt ibyoma ni very different. So one of the first things we are going to do, we just want to distributing cans. Cans is essential for quality milk management. Yes. Abanyakiruhura bacurura jecho. Yes. Then tuija kwatanisana nadizi ku making sure ngo buri muruka tiyo parish gwine cooling center kurigirira amatega agaruka producing wakorga nkahi omurkogo ekintu kitugerezeho hakanisa no muhindi kuzahamurka munaza kwakira ki kuyayamate so buri muntu wena ayikirize tuteka ha cooling center yitu agarashaje gumuhinda taratwari gazwe omu processing plant yitu extra de nagara sigari tuga distributing ngomba par diaries nkahe nabandi bakwitagagura. Yes, because ekigendero cha agro industrialization number 1 nentas yamaka kwihe ebicwekasha na mwenda ebiriyo mbworo nkorra kida chonka chikabiha completely tukabatasyo mu abanda bakorra katari na nesete cha kabiri nemirimo iwe kor kushara group yanyu okaza kutwara amatoka gahumuhindi umuhindi takubasa ku employing abawe nka manager nkagereke iso nono shara humurimo gw'umwana wawe ningo murimo gwa mtabano wawe wori shento ningo murimo gwa mtabano wawe wori shenkazi ningo murimo gwa munyanya koningachi so kor kwikiriza amatega yawe gakaza diary eya farmers bari controlling ya group oba waire tomjisha go kugira ngo abana bawe n'abana b'umcyaro mwe baba girabata baba employed. So nico kigendero cha agro industrialization kureba ngo twagire emirimo eyitko zire ombyaro bitu mmirka yitu magomborra gaitu no ma districts gaitu ejone factor ya agro industrialization. Okay, wabale mnonga kandi no asa kutereza ubutumwa bwa muheru n'abarisa bari no bakureba aba abantu batufollowinga program eji mani bijya ko batufollowinga via social media. We are live on Facebook and YouTube hamwe na free to air ubutumwa bwo kuhereza bwa muheru nubo anyoni mbasha bangu abarisa n'abahingi tukore turikwatatsa nkuku yasigire ya kigamba SkyTv irakari abantu lunchtime request show aha SkyTv okurugoro kubanza Shara gatano shaha munana shayikumizo mwabaza no tukubanza kuta omudi atamushana tukisyaho ebintu byinshi mnonga mu program ejo no manyango basa kuba DJ iwe wenka nengo kwa hori akushaba keshongoro netukatereraho ngwire aho naho tukisyaho birthdays no manya oryoko tokumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutuma bwingi how surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kurga shamunana shayikumizo mwabazi hanuya aha SkyTv iraka lyabantu is the boy king Kadena Cubs baby bam 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 bam. Hey, you know me, sit down. SkyTv irakari abantu wabale mnonga tusasiro icyaba wecho no byuma by'abazungu mwe nabyo nitwicyangaho nakantu kake mnonga muka mutusasira ubutumwa twatuyo ntendera Dr. twatweka point yo kugira ngo urionereze ubutumwa bwa muheru aha muntu ariyo natureba kandi wana tuforinga program eji tukwirira kwendera yabari mnonga principal Fama yona nishaba abarisa n'abahingi tutware message yo kwegita tukakora kumwe turi gukora byona kaburisa kabuhingi very important abukwa twefu mungwe ageterine ngo gategfu ebintu byo burisa no bhingi na environment tahiremu
tibyorobi so nibyo kwatanisa so abarisa tubasakoze ebigombe bitwe enkecha Uganda National Farmers Federation turebe kutwa inyondi nahire sumu yanje niza kongera ningi bashobora kurikiza ebyetengo byabo nkabitereza nkira karyabo kabisya abo vunanzwa abo bine authority tukareba kutwabasa kugira futa and to absorbing namnonga byobrisa nanohinje mu districts zitu na nekindi umuntu waza ya umunkora ya government ya parish development model especially aba hansi mnonga ni nyencha karena nakugambire ntuza kuronchinga program yo gukora na Ministry ya Agriculture ya commercialization of agriculture turiyo profiling aba farmers abo abari commercial scale tukareba kutwakora nabo increasing emirimo tukabenga food insecurity kandi tuka processing for export. Okay. Wabare mnonga okututayira kandi izobero kijaha okatereza kire kawe kabasagamba hodito nobukareka abakache next time turabukongereho kabeka hango owada tureba SkyTv rakari abantu ejino program Omuhingi no muri saburi rwa kabiri shasha tukashahina kandi nimbandi Edmond principal farmer urukuba nakusyaho program age aho tukuza ku bantu izana ngoko mu mafamu ndio ninyija muhubure muhumwire nyenda kwizera kimwa famu bulindara nyenda kwijaje tuzaho tugani rombi nyansi byente turukubirebaho na misho so muhure muhumwire kandi Dr. Dick Kamuganga nawe naiza kubana yongera gumana atwegitaho program zitu zitarizimwe na zimwe agumena ijana tuganira tubase kutunga obutumwa bw'abakugu tabantu ngera kuleta nabahangwa abandi abamwe tubasanga ko mafama bamwe bijaha kuganira nito kandi yakugira ngo kese wano urano yenda kumanya binje bikushiraho umwe yenda kongera kuganira nawe akire ka TV tukaba kalingwa umwiharo no tumushanju 8 mushanju abrana mushanju 19 ajo niyosumiye nwasagamba naho nawe umwenye cyakari n'ingoro na kurundi ugire cyuwambuza mureke abantu baruhangamwe bareke murarije tuza kubantu rebana urwa kabiri orukwisha kandi kuko nakugambire nabanyeta Edmond principal farmer murale kurunje buli rwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro utaferwa program yo Muhingi no Mulisa aha SkyTv kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byo Buhingi no Bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubane kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer Omuhingi atarukwata mu itaka. Lunchtime request show aha SkyTv okurugoro kubanza Okusero akatano shaha munana shayikumizo mwabaza no tukubanza kuta omudi atamushana tukisyaho ebintu bintu mnonga mu program ejo no manya ngo basa kuba DJ iwe wenka nengo kwa holi akushaba keshongoro netukatera ngwire aho naho tukisyaho birthdays no manya oryoko tokumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kurga shamunana kusya shayikumizo mwabazi hanuya aha SkyTv iraka lyabantu lunchtime request show aha SkyTv okurugoro kubanza Okusero akatano shaha munana shayikumizo mwabazi no tukubanza kuta omudi atamushana tukisyaho ebintu bintu mnonga mu program ejo no manya ngo basa kuba DJ iwe wenka nengo kwa holi akushaba keshongoro netukatera ngwire aho naho tukisyaho
tukisyaho birthdays nomanya oryokwo tokumanya muntu w'amaani w'okucelebratinga nawo birthday. Twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri nobasa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shamunana kusya shay kumuza mwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Katena Cubs baby bam 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 bam. Sky TV iraka ry'abantu. Okay, nate tukomyewo era nga tukyagendera ddala maaso tukyatorontoka kyolina okumanya nti oli ku Sky TV yolina okulabirako ebyakabi asawaluko kalibaluko. Never turn your back on an enemy, Rachel. Venus Olutala kyagenda nalwo maaso Ano nang saksakin habang nakatali? era Ano gagawin mo sa akin? yasazeho kuba nti alwanisa Rachel. Sasaksakin